لی هرما کردستان چندین جارسازین پیوندیدار بریار درباره گریدای بیجیان خلکی و داینه اون هاتین جبهه کرنو لی پارزگاه دوکشی و پشتی تکچون رفشا کارا باگشتی و به صدم جدا جدا با امپیر والیدان گران بویا هاولاتی گازنده دکن و دبیجن آو کارب ایک جپتیوین گریدای بیجیان مروی ونه و چندین سالا نبونا کارب ایک جکشین سرکینه و بوین بارگرانی لسر ملین ما هاولاتیان نسبت كهرباء همش تيجي بن مشكلة لنا بس فرق جداي هبيت يا نخوشة كهرباء سليمانية باش بيد هوكي نبيد هوكي هبيت نبيد أم حاسس إن همي شتيك لبيت ونسبة سعريجي نسبة دونيجي نسبة وقتيجي دخازش حكمتت كين كو 2017 بيتا صالكا نيبو جارة سركرنا وانشيت داخلي باربك نعم نعم چونکو عصر پیشکفتن تقدم که عصر موبایل و عصر تکنولوژی یعنی نه عصر نکادا شنی پروژه خیلی کارم نبیتن و یعنی اصلا چبونینه یا دویج ارزانی من همه تشت گرانه ما تشت ارزانه حتی کارب اما یعنی چند مثلا با چند هزار که پروژه هبید باشتره چونکو گلچه شول مرویتن کارت هی نخواستمت مال دا هروسان هاولاتێک وێ چندێژی دیار دکات کۆنها بەرەف ئەزمونن وەرزی ئێکێ چوینە زاڕوێن من کارم بخۆینن لەوران داخازا چارەسەرییا کێشەیە کارە بێژە حکوومەتێ دکەین کارب خودی حتی ڕۆدەکی باشە و خراپەشی چونکی خراپیاوێ ئەوە دۆزدەوێ بە کارب نینە بگاوێ بچیکێت ساوات ماڵادایت هەین حتی سپێدەئین تقریبا پێدوی کارە بینە قوتابیت هەین بەرز پێدێ پێدوی کارە بینە كهرباء حتى في روداي هندك يا باشا هندك شيء نيا باشا. خلك جوزنديش هميتش طبعا قيرانة دارية مثلا ووجودي مثلا خلك بيدفيا شو كورجا كان افتيا باش ناوتي دا باش كن خلك بجرم كنيش بيدفي كهرباء عامة مثلا بروز بينجي برانبر حكمة بريارة كاداي كو باي بيت انيفي كيرانو بس برانبر دا جي دمجمرت كهرباء ببینه که يمكن رای من اول جي خدا نبيه دهت ازانین د ناوهرما کوردستان و به تایبت له پارزگاه دوکی کارابا گشتی و یا موالیدان بوین بابت روژه لسر زراف هرسکی و د بیژن جه داخله تنها به درستی حکومت نشیابید کاربه بو خلکی دابی بکد